kuri neza none kuri kuraga heza ndakubwira ngo asoba n'umubabaro ku buzima bwawe abanezerwa kuko ari bazima bakomeye bakugira ubuzima uribaza muri serikeye mujya ko haba mu butwere murabyibaza ko haba mu butwere ariko nuba ko utatangiye kumanuka n'iki kibazo reka twisomere ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu turangije tugeze hano twitahiye mu izina rya Yesu dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 12 umurongo waho wa 28 mudufatira bafite Bibiliya z'ikirundi hanyuma turasoma Luka 17 umurongo waho wa 5 ubahageza dusomere mu izina rya Yesu reka dusome pasiteri abe hasi dusomere Luka 12 umurongo wa 28 turasoma mu izina rya Yesu. Abafise Bibiliya za kera zimwe zihinduwe ubu paji ya 85. Amen. Paji ya 85 turasoma 12 umurongo wa 28. None Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi byo biri uyu munsi ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko mbega ntizoruhishiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe. Ndasubiramo, none Imana ko yambika ibyatsi byo ku misozi byo biri uyu munsi ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko none ntizoruhishiriza kubambika mwebwe abo kwizera gukemwe. Luka 17 umurongo wa 19.